پرتوکه خو تفلی پرتوکخانه دمک درج تمن خو پیر بوراندیه دکه ملا عبدالرحیم مقصود گود همان دمید سرپرشت رکخراوه که راهنان و راوشکاریه پرتوکه که بناوه هنرات چکرنا اوینه بزمان عربی دردخه قال بزگریک جتی دقل کو حسکرین تشتا هری خوش و هری پیوست دوی جیاند یعنی بس قاوا اف حسکرین بشیوه کی نباش بکارانین دبي زحمتي ونباش يعني بجامد خست ام حسكرنا يا بش يا هري باش ام ديار بكنش خلكيره یکیتیا زاناین اولا اسلامی لکردستان دیار دکه گو حسکرنا نافبرا خورت و کچ ده بری جیانا هفسریه هر وها نیشان حسکرنه نرینا مسلمانتیه تیده دیاره ابرو کریکی مسترت هین بريكا خشكا خو بريكا ديكا خو بريكا متا خو خالطا خو اخلاقي ويكي چه بزانه يان كيش بريكا مروفيت خو كسكارت خو اخلاقي ويكو ري بزاني تبا داعينينه بچن علاقاتك جليب جريدن صباحي بيبتا سبب فشل او فشل هنه بتبع اسلام ريغنا دا بشكلك ملو مامۆستا عەبدەڕەحیم مەقسوود ناڤەرۆکا پەرتووکا خۆدا بەحسا نیشانên حەسکردنê navbera xort û keçan de her wiha nêrîna xort û keçan ji hev re û cudahiya wê nêrînê ji hev û çîrokên evîniyê di zankoyê de û li ser internêtê tevan tîne ziman. Got ev mijar dibe navbera zanayên ola İslamî de bibin cihê danûstandinên dirêj. عبدالرحیم مقصود دبیجه گو هن مسلمانین تندرو دوین مسلمانتیه جیهانی را بسربرینه بدن یاسین لو ما زاناین اولی دوی بحسکرینه براوانیاویه که بکن و پرتوکا خوشی دبینه وک هولدانه که بچاوا دو اویندار وکاربن لسر بالگه که بجون پیشوا بحلوی رودا و کامپادومیز